Lamsukiro hai jot tonai tongai takokte bohok jono tinindorong bagai hai belaikan nakumani katal central government job notification dorong besangono tui 5 visa ojaga apply kaitang dorong qualification besanang nai salary besang manai post ni bomong tamo ojaga paisa paika tai total vacancy besak paisa paika dorong job posting bojang nai भाई के apply खाने और details अंदर काइसा काइसा जॉब तो ना काम के सोकर बुन्या और बिजन बिशक्ते साइमन नाई गो फ्रेंड्स संगले रे करी चंगाशी ने बिजन जी गना पुलिस संग साइमन लेने notification जे अंकरी फैमिली और notification अंकरमन date ताई और जगह बुफुन सिमी apply क्लाइमन नाई और date नो संग पुलिया काम के साइमन लेने आवन पूरे post ने details रख संग आवरक बन नाई लेने गो फ्रेंड्स नरो नोई टंगा जगह वो apply क्लाइमन चनाई वो जे notification अंकरमन में कहते हैं तारीख अप्रैल 2026 नो notification अंकरी फाइज़ kisada ka friends song gawon foreign nor nuitong piro one take tolona je notification okormani maka staff selection commission heka ba ss ni bisingtei o jagwa notification okre faijak ss ni bisingtei ndor no job bo tlangjangnai job conduct khalai awon foreign nor nuitong go hain hayawon take tolowono nor o jagwa apply claimant sinai apply already no start solijak friends song 13 tarik April 2026 simio jaga apply khanyan baganje soro khlair jaka ta yo jaga rokno apply khanyan last date bor jaka maka 7 tarik May 2026 or tin rogo jagwa je apply khanya hanai wan sui tanora apply khlai narak mannai kobon thik tolan rok no tong piro haina hai o jaga rok application fee banangnai au sam nangnai abo bangnong no phunongnai bidin bising tino jara general category borok borang karo application fee nangnai 100 taka khlainai borok o jaga nangnai jara ST ta okay o jaga application fee active fund nangya free no jaga apply claim mannai ko friends o date kan rok no tongo 5 tarik May 2026 rati reza khawa jaga application fee payment claim bagai bong class date okay friends abun hai tolo no tong firo naro application submit kaipro jodi kuni kus bung rofan bulung ka date or ba dokpan bulung khangkai naro abrang buthi claim mannai o date bubrok rei reza kha naro no o jaga indorong ni bulno thik lanyan bagai awang kaya 1 tarik May 2026 ni simi siangai na 13 tarik May 2026 artin rokno je correction je thik lanya tongna rokno noro correction claim mannai kabon thik tolan rok nui tong piro hain rok o jagwa computer based examination marnai awang ke norok no date to o jaga rirka June mas ni bisingon norok ni exam na harjang na hinai awon norok o jaga clear no nugui tongo kabon pore sungte bonalnai norok o jaga kuni kisu brok ni help nang ka help norok mannai brok ni o jaga official number jak friend song o number tin norok contact claim man honai brok no kai sungte bonalni o jaga nangkhumani details ngo tuinyai tebo kamke sugor bunyai abon ani sang angnong no taw pulya phunang musungo jaga bobo bus ni vacancy pasak phaisa phaisa aworong no sang pulya tabo kamke nalenai ga friend song abon pore sang tabong naleni o jaga ndrok ni o jaga total vacancy pasak phaisa phaisa tai bobo post ni pasak vacancy phaisa phaisa category wise pasak vacancy bagar jaka aworong nang tabon dong no phungnan baga thangi tongo ndrok nai mannar kaisa kaisa ndrok bo post ni bagai apply khannai tai ndrok ni o jaga salary pasak mannai tai umor boste bosor jaka oro bundro oro detail keno tabok nuknai norok nai tongni kaisi kaisi nongno joton sai knarnai nor noi tongo yang an yang devra site phasing moko post code or ka name of the post norok bo post ni bagai apply khanya borong noro kaisi kaisi joton nor noi tongo 1 number 2 number 3 number ob haike norok joton kaisi kaisi yang tola digi norok kamke nai thanni an pure nong ni o jaga noi tong piro hain name of the department ni bumrok oro rojak tai o jaga bo post ni bosek o jaga onrok ni age nangnai aboro boro oro clear babe jotono mention khlai rakha tai norok oro salary bo mannai amake level 6 anusare norok ni salary jangnai o post ni bagani stenographer ni baginai oro qualification ka nangnai apply khlainan bagai 12 pass angja nganai apply khlaimanai stenographer ni baginai o jaga sini st rong bagai kaisa phone vacancy phaisok palia o jaga st ni line norok kaisa kaisa norok ni qualification anusare norok o jaga wo apply bo claim mannai o vacancy no nai nai ka friends sang o jaga nogu tongo kabungmo jaga post ni bumong kabungmo vacancy tongo jaga wo ka total vacancy basak phaisok phagia awang nong ta fungnai ndro go jaga apply khain thaka ndro ni qualification tai ndro ni umor no nai nai bo department ndro apply khanya abon ndro nai nai kaham ke kaisa kaisa jotona apply claim mannai Gesang pulya tabok total vacancy o jaga basak phaisa phagia bo sang tabon alegrana go friends ong nor noi tongo jaga total vacancy ge phaisa phaja go jaga wo 3003 ta mongke
all over India ni baganya vacancy phaisa bosak barar ha kotoni jot hasini lokorong no jaga apply claimane bari chla jotan baganya vacancy phaisa bojak no rogo jaga clear babana nugui tongo tayo jaga sini ST rong baga simi o jaga vacancy je phaisa bono o sangta bo na lene no nugui tongo ST ni baga inke oro 185 ta total vacancy phaisa khya jot post tai jot vacancy ni baganya o jaga no kaisa kaisa oro no nugui tongo bo post ni busuk vacancy o jaga o bhai nai no kaisa kaisa apply bo claimant nai kanaro nugui tongo jago yang an debra site o jago mono o jago naro vacancy tai post ni bung nugui tongo laboratory attendant tongo jago sini ST rong bagai karikhya kaisa pano go jago naro nugui tongo junior chemist ni bagai o jago vacancy phaisa boja o jago kenrong ni qualification sanjaka graduate jangna nangnai tai abon login rong ni umor ka 18 থেকে 30 বছর bisingong nangnai hnai bu saka level ke 5 o jago naro salary mannai tai o sini ST rong bagai duita vacancy phaisa boja o bhai naro kaisa kaisa bo post ni bagai naro apply khanya naro qualification nai naro obviously apply kleiner di jora tong sini norong no jora borjak tai bisi karikhya abon bising naro je apply khlainang musngai ro notification nai apply khlaimane norong ni post ni onusare gesang tabu nalini o jago exam center rok tai exam ni syllabus rong bo tabu kaham ke cherene kaham ko saimalene tai o jago norok bo website tai apply khlainai abu wangnong no phunongnai website dok tai na common tab details rong bo phunogana girlfriend song noro tab nugui tongo number 5 o jaga ka barar ha kotoni jot hasin lokorong apply claimant nai bari sila jotan bagani vacancy phaisa bojak ang nong no pulya saka friend song abon thik toran nugui tongo norok ni o jaga number 6 song kar jaka age no tei bobro kam khano saka nong na ang jotono sair jak friend song awon sai sakang no bopus ni norok ni age basuk theke basuk rja abon naini noro apply mak khlaini hani bo gaunon borok on number 6 obo kam ke tebo nangkuman detail dongno borok oro drok ni date of birth basuk theke basuk jorti o asa khangka noro apply khlaimane oborok boboro oro kam ke o age ni tuinei borok kam ke saklai rakha girlfriend song 6.2 o kanrok ni o jaga bo kaisa belekhan nangkumani borok saklai rakha amake proof nangnai nong date of birth obong hangkai norok ni nugui tongo norok ni yago date of birth phan tong nangnai heka matriculation ni norok ni certificate tong nangnai hine borok clear babe sai rakha okay friends abon pore han han norok nugui tongpiro 6.31 kanrok no rajaka norok ni age limit je tongmani abonte bari jaka category wise norok nugui tongo age selection jaka jara ST tai SC candidate rong ka 5 year khlaini age selection bari jaka ga tai OBC rong na ga jaga 3 year khlaini age selection bo kabang khlaini bari re jaka kanarok nugui tongo awan pore sengyang tebo nangkuman details rong tebo sukurbai kaham ke saima lainai o jaga norok ni exam jengna naimine o exam ni details rong no sangna lene joto je nangkumani o bhai detail rong no songo bidin bisang tui joto no kaham ke thaisa teb share ni kaham ke saima lainang friends song abon thik tola sungtabo 11 number nugui tongo ro bahagi apply khlaini abonon borok kaham ko ro saklai rakha borok ni je official website tongmani o website ti thangai norok apply ma khlainai norok bo post ni bagi apply khanya post no borok ni official website thangani apply obosik khlainarak di ketai or norok nugui tongphiro hanya hai abon thik tola nangkomon details song teb sokuroi saka friends song norok nugui tong kaisa kaisa joto details song lobo abon thik tolan sung hanya hai nugui tongphiro 12 number mo ka application fee no tui bobor kam ka saka or extra ka rang nangnai hanai o jara general category rok extra ka rang nangnai application fee ketai on the category boro jem ST AC phanangka o bhai category bor rong ka re ektek phone rang nanglak fir no apply klainarak mannai ka friends sangtem nalien or nangkomani obong kangkai norok teb nugui tongo ro nangkuman teb correction no tei bobrok saka norok ni je application form bulok phan kangkai norok submit khai puro abrong norok thik laimannai o de dog no borok or kam ke tebo sawai record notification bising tai ka norok o jaga je norok ni exam na naimine o exam ni center rok bo borok ngnai o borok or kam ke nei reka 6 number norok nugui tongo norok ni exam na hajangnai omaka CBT ni bising tai yang devar site nor nugui tongo maka exam center tai o jaga state ni bung bo borok kaham ke clear ba re rekha tai o yang last site tong ke address bo borok kaham ke jotono re rijak nor nugui tongo o detail rong mo kaisa kaisa ke kenor nang ta fungnai o jaga sini tipran baganai sini exam center borong nai o borong no kenor nugui tongo ro sini Northeastern ni bagi jaka or nor nugui tongo Meghalaya Mizoram Nagaland Tripura abai ke ge Tripura ni bagi nga ko jaga Agartala exam center jaka nor nugui tongo or clear bai mano tai nor apply khlain jaka borong ni je website damani or taw nugui tongo ang nong mark khlai rekha
o website thangai naro obosai apply khlai narang mannai norok je post ni bagai apply khayo a post ni bagai no o website thangai apply ma khlai na ke sangtem na line o jagon rong ni exam ni syllabus rok tam o jaga rajakha obrong teinai kan norok nugi tongo jagan gofran sang 15 na nugi tongo norok ni exam teini bro kaham ko saka norok ni exam kan harjangnai computer based examination na harjangnai awon pore norok no question ka sangjangnai objective type multiple choice question rok ni questions phainai friend song oro norok nugi tongo awon thik tolon subject bo subject ni norok no question sangjangnai obrong no joton detail bai rajak yang tongo part A B C abai karjak tai oro ka subject ni bombo general intelligence tai number of question ko 25 question sungjangnai tai o jaga mark ke 50 ni ka kaisa question ni norong ni o jaga mark ke 2 khlaini rjaka abai ke norong no sungjangnai tai o general intelligence ni norong exam sunya thangkan norong ni time o jaga rjaknai 15 minutes o subject bagani 15 minutes norong time mannai awani pore norok general awareness ni bagai ba exam jori sunya thangkan norok ni bagai o jaga time mannai 15 minutes or ba semna abai ke norok no rjaka tai oro kaisa question mark ke norok no 2 khlai rjaka friend song norok kaisa joton oro simon ka detail babe go friend song 15.2 number tongor belaikan nangkumani oro negative mark no tibu saka norok jodi question ni answer jori wrong khlai yang kai friend song wrong answer ni norok ni o jaga negative o jaga norok ni mark bo katangnai obo 0.550 khlai norok ni mark kat na hini bobra kam ka jaga bo sai re rekang ka friends sungtem nangkuman details oro share sai malaine nangkuman details tai tam ko tai nor ka friends ang ro jaga bo language benor exam rei manai hingka nor hindi tai english je kaisa benor exam sei manai nor bo language by exam rna musung nor obosho duitan bising sos khane exam ni answer khlai manai hingka friends nor ngoi tongoro clear bemna jotna obrong tei bobra kam ka sai ka kan norong nugi tong pira hain hai on tik tolawona norong ni question matriculation ni level ni question bo sangjangnai oro norok nugi tongo jotna detail babe kaisa rejak tai o jaga norok nugi tong pira hain hai ka bai kan thik o jaga higher secondary ni level ni bo question norok no sangjangnai norok nugi tongo norok ni post ni onusare norok no sangjangnai oro jotna kam ke borok detail rejak tai abon thik tola hain hai tong pira graduation rong ni bagai bo jaga borok ni bagai kam ke oro details rajak bai ke nong ni question phainai bati ke question sangjangnai borok no borok kam ke clear babe sai rakha go friend jong sungtao final saiman laine o jaga bai ke select nai norok ge norok o jaga select na thang ka norok je borok ni je nakuman document verification rok khlaimani pore norok no jaga norok ni je exam ramano o exam ni mark ni orsre na norok no final merit list ni bising norok no saklai nai sab select angnai ang ya borok no go friends norok bo kam ke exam sidi kam ke exam reji taung simne prepare khlainai norok tongi man chinai taung simin no jotno ready khlainai obo hairong no prepare khai tong ni taung simin norok gatai oro sangte bo sai malaina nakuman details ong latai nai ge friends ong paitha no sanam songo jori ke bo notification nangai tongko video description box ang link ri ro notification link nor thangai download khlainai dor mokol bai thang toy se kam kanai mannai tayo bakin nor sob somnya no login tonde ang bakin nong login nango nor support nango ang ondorong bagai bar ha gotini job notification tu tongnai tai tifra hasini job notification tu tongnai osin le bising tei norong no sagang no update ruwi tongan ang ka friends tini bidasing sinai nor nai tongnai no paitha go belai kina hambai jori nor ni kuni question tong ka nor an comment khai sangai mannai nor ni question ni answer ang obisir nan bagai ba try khayana ka tini bidasing sinai nai tongnai rong hai paitha go belai kina hambai